Još jedan veliki pozdrav, dobrodošli u drugi deo emisije sa Radetom Bogdanovićem, mojih top 11. Radi imamo 3 igrača, imamo Suoda Katanu iz Željezničara, imamo Nenada Maslovara iz Jeff Uniteda i imamo Hong Myong-boa iz Pohanka. Tako je. Atletico Madrid, dakle, posle azijske turneje, posle Japana i Južne Koreje, odjednom, kao grom iz vedra neba, poziv slavnog španskog kluba. Da vam kažem nešto, ja sam došao u Atletico tako što je Rešad Kunovac mene gledao kad sam bio sa Ajaxom na pripremama u La Mangi u januaru mjesecu 1997. godine, jer je tada Atletico Madrid igrao Ligu šampiona utakmicu protiv Ajaxa, pa su njihovi skauti bili dole. I tu je on mene vidio. Posle toga kad sam ja otišao u Japan, desio se poziv, realno ničim izazvan, a razlog je bio taj što je na tu turneju su trebali ići određeni igrači, ali kako to obično biva, u to vrijeme, a manje je sad, kad jedna vedeta otkaže, onda otkazuju drugi, jer to je ipak dalek put. I onda je Fudbalski savez odlučio da igrače koji su kao tamo, eto kao da ih pozove, i prvo su pozvali Nenada, par dana su pozvali nakon toga i mene, i ja sam se obreo u Seulu, odigrao sam te 3 utakmice za bivšu tu Saveznu Republiku Jugoslaviju. Na toj prvoj utakmici sam postigao 2 gola i jako interesantno, dan poslije te utakmice zove mene Slaviša Jokanović. Ja se nekad zezam i kažem, meni je menadžer bio Slaviša Jokanović. Ja sam otišao u Atletico tako što je Slaviša Jokanović me pozvao u svoju sobu i bio je na telefonskoj liniji sa Miguel Angel Hillom, koji je sad u Atletiku i koji je sin od pokojnog Jezusa, tako je. I Slaviša sad priča s njim na španskom i u jednom trenutku on njemu objašnjava da ja mogu da idem. Imao sam fiksnu klauzulu ugovoru, to je bilo 200 miliona jena, negdje oko $2 miliona, i kaže Slaviša, on je jako interesantan, zanimljiv, inteligentan, mislim, momak, retko inteligentan i šaljivdžija, i sad on lupi rukom na onu slušalicu i kaže meni, Tomo je okej, to klubovima. A koliko tražiš ti? Ja kažem, pa imam u Japanu toliko. Ja kažem, ajde nek mi malo digne, imam neko toliko. I on sad hoće da mu kaže nešto i spusti na slušalicu i kaže, pa imat ćeš više nego ja na Tenerifama. A tiho priča. I počnemo mi da se smijemo. I on to njemu prevede sve i ja tako iz sobe Tower Hotel, gdje je on bio smješten, dobijem angažman u Atletico, on mi ugovori to sve. Si mu dao neki procent? I ja pa nisam mu dao, ali ga se uvijek sećam i smatram ga jednim onako, baš jednim dobrim i poštenim i vrednim momkom i sjajnim fudbalerom. I onda sam se obreo u Atletiku. To je generacija gdje sam ja došao, nepoznanica, iz Južne Koreje. Sad ja njima objašnjavam zašto sam otišao tamo i da sam imao 200 maraka i da mi je rat u državi itd. To je budalaštine. Ali ja sam došao i samo sam čutao i radio. Mene ništa drugo ne interesuje. Ja sam znao gdje dolazim. Imam Vjerija 27 miliona eura, imam Žunjinja 26 miliona, imam Jose Mariju plaćen kod 17 godina 2 miliona, imam ekipu koja je dobra, imam Špance. Samo čutiš i radiš i šta ti Bog da. Prosto tako. Taj početak je bio dosta interesantan. Ti si, ja mislim, protiv Real Madrida sedeo na klupi, nisi ušao, a onda si debitovao protiv Valladolida i postigao si 2 gola. Donekle si u pravu. Ja na prvoj utakmici protiv Real Madrida nisam bio ni na klupi. Nego na tribinama? Na tribinama, tako da ja sam jedini koji ima utakmicu na Santiago Bernabeu, ali na tribinama. Da, ali mi je šef rekao da on je tu bio direktan. Ne možeš na ovoj utakmici ni da budeš na klupi i on kaže imam Vjerija, hoću ovako, treba će mi Jose Mariji za to. To je to. Šef je Antić. Da, Radomir je bio, pokojni Radomir je bio šef. I ja na klupi. Sljedeću utakmicu u Vjeri, mislim da se povrijedio ili nešto je, on je uvijek imao neke svoje vijuge. Da, vijuge. I sljedeću utakmicu ja debitujem na Santiago Calderonu, na Vicente Calderonu i
postijem ta 2 gola i stvarno sam dobro odigrao tu utakmicu. Jedino što mi je žao na tu utakmici, ali sad tražiti dlaku jajetu je bespotrebno. Mi smo imali penal kod 2:0 i oni skandiraju Bogdanović. Ali šef je pred utakmicu napisao penal izvodi Žunjinjo. Tu ne može da se mijenja ništa. I onda je Žunjinjo šutirao penal, a ja bi bio možda jedan od rijetkih igrača koji je debitovao na Apeninskom poluostrvu sa hat-trickom. Ali nije mi, mislim, sve je to okej. Posle sam se borio, Vjeri se vratio, ja sam odmah na klupi, ne možeš, on je bio klasa od igrača. Legla mu je igra Atletik, Antara je napadački fudbal gajio, nešto slično. Kad gledam Pixija, sad kao kroz glavu mi se provlači Antara. Eto tako nekako, ali da ne lupam, vidjet ćemo sad šta će se... Što zbog harizme, što zbog te neke energije koja mi je onako... I napadačkog stila fudbala. I napadačkog stila, da. Tako, sve troje. I harizma. Energija i stil. Atletico Madrid je uvijek izbacivao top scorer igrača. I onaj Falcao, i onaj Snyder, i Christian Vieri, i Ljuba Penev. Svi su bili maksimalni. Uvijek su imali... Fernando Torres, da. Imali su, pa to je taj napadački fudbal koji je on gajio. I tako je to. Bilo je to 6 mjeseci kao u snovima i onda sam se povrijedio 15. januara 1998. godine. Uzeli su mi licencu i doveli su Izraelca Avijanimija. I tu sam završio svoju odiseju u Atletiku. Baš onako glupo. To je tačno bilo 15. januara 1998. godine. Jeste ta 2 gola protiv Valladolida za 35 minuta igre, ja mislim, vrlo brzo. Onda si tresao mreže Compostele, Valencije, Gijona. Onako, okej, ta prva sezona s obzirom na konkurenciju koju si imao. Pa ne, na minutažu. I na minutažu, da. Pa ne može, pa vi imate prvog centrafora Evrope. Pa to sad isto sad kad bi ja sad rekao, vidi u zlatno vrijeme, ne znam, Suarez ili Mbappe, čuj, hoćeš da igraš. Pa ne može čovjek prvi strelac lige. Najskuplji igrač svijeta je tad bio Christian Vieri. Realno. Da, neki 40 golova, mislim, te sezone. Ma to je jedno, to ne možete da vjerujete, pa to je to. Ali on je imao kompletan program, on je bio samo u sobi. On se nakači na one aparate, imao sam očaj kod da je pored mene Schwarzenegger, a ne fudbaler. Majke mi, on je tad imao onaj za jačanje mišića, to je po cijelu noć lupalo. Onaj kako se steže, pušta. Nevjerovatno. O svemu je vodio računa. Dao je nevjerovatan gol, onaj iz mrtvog ugla protiv Paoka u pobjedi od 5:2, a to je ona čuvena utakmica da si i ti dao gol u remiju 4:4. Da, to je utakmica koja je bila u Solunu. Da. I mislim da sam lijep go dao. Lepo mi je lopta legla na ris nekih 18 metara. Da, oni su dogurali te sezone, ja mislim, do polufinala. Jesu, dogurali su, mislim da prošli su Leicester City, ne znam od koga su ispali, ne mogu da se setim. Od Lacija, mislim. Moguće da je od Lacija. Mislim, od Lacija, ti si propustio te mečeve. Ja sam propustio, da, ja sam se povredio. Aston Villu su izbacili, a ispali su od Lacija. I Lazio je postiglo finale sa Interom. Sjajni Lazio. Neviđena ekipa tad Lazio bila. Ajmo jednog igrača iz Atletico Madrida. Tu je Vieri iz nekoliko razloga. Rekao sam malo pre, zato što je jako dobar igrač, momčin onako jak, brz, nema neki dribling kao što ima Ronaldo, Messi, ali ima tu prodornost, bezobrazan. On je bezobrazluk, on je i miks. Njemu je majka francuskinja, čale Italijana, rodio se u Australiji. U Australiji, jesno. Pa njegova karijera je tako išla, on je skakao kao kengur iz kluba u kluba, iz države u državu. Jako temperamentan i ne drži ga mesto. Ali je bio nostalgičar za Italijom. Za njega me veže to što je polomio dvoja, troja vrata u slačionici, ogledala, iskreno da budem, kako da kažem, žargonski onako rečeno, napušavao je sve redom. Svi su ga se bojali. Verujte mi, svi. Jer je mnogo plaćen, a dosta je i dao. Moglo mu se, da. Moglo mu se, on je jako, taj ni malo nije bio ljepuškas. Kad bi sad kleo trenera, rekao bi mu da Bog da Vierija trenirao.
A šta ga je najviše nerviralo? Kad je najviše umeo da poludi? Kaže, evo jedan na samom terenu, trening. Sad radimo mi neke vežbe i sad je to bila neka vežba. Ja te kao držim za noge, a ti kao si na rukama i sad ideš nekih 50 metara jačanja ove muskulature. Neću da radim. I ja sad stojim tu. Ja sam s njim partner u vežbi. A on se sa mnom družio zato što sam ja pričao engleski. I on je onako dosta tipičan tip. Patio je za tom Italijom. On je uvijek dovodio neke svoje drugare Italijane. Kao, ne znam, gori je bio od Žunjinja. Žunjinjo je dovodio i babu, i dedu, i tetku, i strinu. Po 15 ih je bilo u apartmanima, u hotelu dok nije našao stan. Ovo je bio još gori. To je ta nostalgija. Toga je ubijalo. I sad ja kažem, pa daj, Kristijan, ali moramo raditi. Ma kaže, neću da radim, da mi se smiju. Vidi, kaže, one novinari Italijane, te mi vježbe nemamo u Italiji. Čovjek stoji. A dan pred utakmicu, kad je Žunjinjo polomio nogu u Vigu, on je razvalio štok i nije htio da ide. Rekao da ga boli loža zadnja, a onda mu je šef rekao, dobro, ako te boli, ajde, možda ćemo pokušati malo u masaža, da razbijemo da nije neki spazam, ideš s nama svakako, pa igraš, ne igraš. Ma kak je on to razvalio na vrata. I da mislim, dobro, nema sad stadiona, ali promijenili su, rupa je bila u vratima. Jako nezgodan tip i volio je noćni život. On u povratku uđe kod mene u stan. Ja sam živio u stanu Ćole Simeona. Julio Palacios, broj 1. Bodirogina zgrada je bila u samom centru Madrida, blizu trening kampa Realovog, bivšeg. I on uđe na pomoćna vrata, legne, ospava 2 sata, 3, onda ja ujutru kad krenem, probudim ga, to je bilo sigurno 4-5 puta, ako ne više. I onda idemo na trening, on u kolno onako mamuran, ali kad izađe na teren ništa, to je mrcina. Da, nevjerovatno, rodi se tako. Eto, to je to, vjeri. Nak Breda. Nak Breda, tu sam otišao zato što su me dobro platili 3 mjeseca da ostanu u ligi, a ja da dobijem praksu, jer je realno doktor u Atletiku je napravio pogrešnu dijagnozu. On je svima rekao da ću ja da pauziram 4-5 mjeseci. Zato su oni meni uzeli licencu. A ja sam pauzirao recimo 2 nedelje. Doveo sam odavde jednog fizioterapeuta iz Beograda, radili smo zajedno, onda sam i neke prirodne preparate dosta uzimao i ja sam se oporavio da sam već mogao u ovome drugoj polovini februara već da igram. Zato sam otišao u Bredu i iskren da budem, to mi je bila greška. Ali moram da je kažem, moja su razmišljanja tad bila šta ću u Madridu, bolje mi je da odigram 3-4 mjeseca, neki ću novci da zaradim i možda će me se neko sjetiti u toj bivšoj SFRJ. Jer realno, igrač koji napusti Tajland, ljetovanje, ispoštuje državu, ispoštuje grb, ode u Seul, plati sebi kartu, odigra 3 utakmice, zabije 2 gola, ode u Atletico, ti ga nikad ne pozoveš. Pa pozovi ga kad igraš tamo negdje protiv nekog nebitnog. Prosto ispoštuj čoveka, kako bi se to narodski rečeno. Ali ja sam tad možda neku gajio nadu, znam da je to sad s ove tačke gledišta suludo. To je moja greška bila u razmišljanjima. Moja nada, ali jedna iskrena sportska nada, nije se desila. Zato sam otišao u Bredu, ali mi nije žao. Levi bek, Nešo Gudelj. Da, čuveni Gudelj. Tata aktuelnog reprezentativca. Tako je. Jedan izuzetno kvalitetan fudbaler. Mi da ga sad imamo na levom beku i da imamo u reprezentaciji Katanu, ja bi otišao u taš kladionicu kod Mačka i bubrek stavio da mi idemo u Katar. Toliko. Tako je. Neša Gudelj je jedan izuzetno kvalitetan momak, dobra jedna poštena hercegovačka porodica. Ivica Osin ga je doveo u Partizan, možda 90. ja mislim. Pazite, iz Leotara ga je on osjetio i doveo u Partizan. Možda imaš kvalitet.
Sjajno je tad sarađivao u Partizanu sa Krčmarevićem. Znam da su odigrali fenomenalno taj period i u Bredi sam ga našao. Nemanja nije nešto puno godina imao. Mali je bio, Dragiša se rodio. Dragiša je bio beba, ovaj drugi mali. Posle je došla kćerka, ova sad što je teniserka. I jako smo se lepo družili, do dan danas smo dobri prijatelji. On je sad u Kini trener, ovaj mali igra. Ima jedna anegdota za njegovog malog, to moram da kažem. Za Nemanju? Kako da ne. Zove mene Nešo i kaže, vidi, ovaj moj mali, šta misliš da dođe u Srbiju, da ga ovi selektiraju, da vide da li može on? Mislim da je to bio negdje period, Boga mi, između 2005. i 2008. Tako nešto. Ja kažem, Nešo, samo reci šta ti treba. I kaže on meni, mali dolazi tad i tad, uzmi ga na aerodrom, ja ga dovedem kod sebe kući, sad idemo mi na te utakmice, jedna je danas, sutra je druga, te probne igrale su se na Adi. Bio je trener Stanojević. Sale Stanojević. I odigra on te utakmice i ja kažem, dobro, i šta mislite za ovog malog? I ja ga gledam sa strane, ja se ne miješam, mene to ne ulazim. Oni kažu, mi takih imamo koliko hoćeš. Pa ja kažem, vidi, ali mislim, okej, to je vaše mišljenje, ali realno... Ko je rekao, Sale ili... Sale Stanojević, on je bio trener i on je rekao da takih igrača trenutno kod njega ima koliko hoćeš. Ovo je sve 1/1. I ja kažem, dobro, bilo mi malo čudno jer ipak dijete koje se rodilo na zapadu hoće da igra za Srbiju, nekako to se treba drugačije gledati. I evo sad mi je drago da je repstivac. I to je vrlo bitan faktor u reprezentaciji. Znači, pa, recite. Igrač koji je recimo onu utakmicu u Norveškoj rešio svojom igrom i svi pominju golove Sergeja Milinković-Savića, ali je tu utakmicu fenomenalno odigrao Gudelj, Filip Đuričić, još neki momci. Tako je. I njegov onaj izostanak u stvari pomeranju u zadnju liniju protiv Škotske nas je koštao plasmana na svetsko prvenstvo. I mog nezadovoljstva i bijesa kad je Kolarov u pitanju. Realno. Ja nemam nikakav razlog, ja ne mislim nikad u fudbalu da radim, ja ne mislim ništa da se bavim nekim političkim aktivnostima. Ništa to me ne tiče. Ja ovako sa strane volim fudbal i volim Srbiju. I navijam za nju svim srcem. I zato sam onako malo, ja ne kažem da to čak nije možda malo i prešlo neke granice, ali sam prosto morao da kažem, jer da se sad ne vraćam na Kolarova, ali Gudelj je u pravu, odlično. Ali to malo ko vidi. Jedan potez, znači jedan detalj sam, bukvalno. Žrtvuješ njega, a vamo gdje možeš da imaš organizaciju igre mnogo bolju itd. itd. Ali eto, drago mi je da je opravdao očekivanja i svojih roditelja i svih ostalih koji su vjerovali u njega. Neprimjetan, kvalitetan, kulturan, vaspitan. Ja malo, kad ga vidim, pobjesnim na one silne tetovaže, ali svi ih imaju. Možda će mi sutra i zetov imati, pa ću ih gledati. Baš tako. Tetovaže ne igraju u fudbal, već znanje i tehnika. Tako je, a onda period sjajne karijere u Bremenu. U Werderu opet puno dobrih utakmica, lepih golova. Koji je ostao onako u naročitom sećanju? Da vam kažem nešto, ja sam u taj Werder došao na godinu dana na pozajmicu. I dođem u klub koji je relativno imao jako puno problema. Mijenjali su trenere ko na tacni. I mene je u Werder Bremen preporučio trener iz Brede. Zaboravio sam mu ime. Neumann. Herbert Neumann. Njegov prijatelj je Wolfgang Zitka bio gore trener i on mu je rekao, vidi, imam centarfor za tebe, to ti je sigurnost. Tako mu je rekao. I ja sam otišao gore, međutim, Wolfgang je bio vrlo malo, možda 4-5 utakmica nas je vodio i posle njega je došao Felix Magath. Čuveni Felix. Čuven po svemu. Nevjerovatno nešto. Isto taj čovjek mi nekako leži u srcu. Legao mi ko osoba, legao mi njegov način komunikacije. Nisu treninzi mi toliko legli, to ne može nikom normalno leći. To je nenormalno. Moraš da imaš dijagnozu da bi ti njegovi treninzi odgovarali.
Ali je bio jako jedan dobar period. On je i tražio da me Werder kupi. Ja sam i dobio ugovor na 4 godine. To malo teško dobijaš tamo. Na 4 godine dobijaš na 2 ili na 3, ali baš na 4. Ne. I to je krenulo, ušli smo i u finale kupa i te sljedeće godine smo ga i osvojili. Međutim, i Felix napravi jednu grešku. On u maju mjesecu da upravi spisak igrača na koje ne računa. Tu je bio Andreas Herzog, tu je bio Torsten Frings, tu je bio Frank Rost, golman. I normalno igrači pokvareni, igrači su pokvarena sorta. Krenu u kontrapravcu i mi 4 utakmice izgubimo gola, nismo dali, a primili smo ga u 16. A ušli u finale kupa. I čovjeka smijeni. I dođe Tomas Schaaf, osvojili smo taj kup, naljeto dođe Pizarro, Ailton je bio kod Magata u Zapečku. Nije ga mirisao. Teško, on je trener starog kova, Felix Magath. Njemu je Branko Zebec sve. On spominje Branka svaku drugu rečenicu. Parametar za sve, da. Tako je, da. I onda je, i Ailton je onako počeo već pomalo da trenira s ekipom, a ne da igra. On je u tom periodu, kako mene sjećanje služi, mi smo igrali u junu smo bili Pizarro, ja i Andreas Iza. Tog ljeta je došao Mladen Krstajić, došao Frank Ferlat, Julio Cezar se povrijedio, Frings otišao na desnog beka, Skripnik, Juri, Maksimov. Bila dobra ekipa, stvarno dobra ekipa bila. Ali opet 1000 problema, stari igrači, novi igrači, malo stranci, sada ne nabrajam. I ja sam na kraju te godine otišao na operaciju prepona. I to su me pogrešno, loše su mi uradili operaciju, pa sam posle 3 mjeseca ponovo otišao. I tek sam se vratio protiv Arsenala i Parme sljedeće godine. Da li je najdraži taj gol baš protiv Arsenala, kada govorimo o Werderu? Pa lijep je gol, to mi je bila druga utakmica posle operacije. To je, u mom nekom samopouzdanju mnogo bitan, ali meni je najdraži bio protiv Dortmunda. Nekako su mi legli ti iz Dortmunda, onaj koler, klipan, jak, a neokretan. Lego mi je 2 puta, dao sam 2 lepa gola, jedan glavom, jedan nogom na 2 utakmice protiv njih, ali meni je najbitniji bio penal u finalu kupa. To bio 4. i najteži. Sreća pa sam ga dao, nisam puno razmišljao, ja to priđem, klepim. Ja kad vidim sad, kad mi počnu da skakuću ispred lopte i kad šutiraju penal, ja bih, ne znam šta bi mu radio. Ja se zaletim 7-8 metara, zveknem je. Kad je dobro, udariš. Nema golmana koji može da brani. Da imaš peh da udari u stativu ili u prečku. I ušla je pod samu prečku. Ko je branio? Oliver Kahn. Kahn bio, jes. To je ona čuvena utakmica kad su oni psihički pukli u Barceloni, kad su izgubili finale Lige šampiona. Pa 5 dana posle toga igraju s nama. Izgubiš finale Lige šampiona u Njemac, izgubi u nadoknadi. 2 gola, a? 99. Jeste. Odlična ekipa bila. Eto, to mi je onako period. Posle je bilo, ja sam napravio grešku jednu veliku. A realno na snimku nisam kriv. Posle se ispostavilo, posle tog incidenta da sam napravio glupost i jesam napravio glupost. U Roštoku smo igrali utakmicu, Tomas Schaaf je bio trener. Njemu se drmala dobro klupa. 7 dana pred moju posljednju utakmicu za Werder iz vremena u Roštoku igrali smo protiv Kelna. I dam 2 gola, a on pred utakmicu kaže može da bude moja posljednja utakmica. Pred svima. Ja dam 2 gola, on kod drugog gola mog skoči i ode do korner zastavice koliko se radovao. To su činjenice, to je provjerljivo na svakom sajtu danas. I odemo u Roštok, igramo utakmicu i Mladen Krstajić iza mojih leđa udari Agalija, onog centarfora. Udari ga pesnicom, ali ja to ne vidim, ja gledam korner, onaj koji izvodi korner. U jednom trenutku se okrenem i vidim Agali leži, Mlađo mu nešto krši sve po spisku. Ja se okrenem, gledam u Mladena, gledam u ovog igrača, ali ja sam od njega 2 metra. Ja kažem, ajde, ustaj. U tom trenutku, golman Pikenhagen
napusti go, prođe pro igrača i sobe ruke me udari u prsa. I kako me bacio i kako sam nazad padao, ja ga pljunim. Greška. Njemca kad pljuniješ, završiš karijeru. Ja sam je završio, bacio me na tribine 14 mjeseci. Nijednu sekundu mi nisu dali da izađem na teren. 14 mjeseci. Pritom za 14 mjeseci parkirao sam mu se iza kola sigurno 20 puta. Iza trenerovih kola se parkiram da ne može da ode dok ja ne odem. A ja posle treninga završim, ja sam trenirao s prvom ekipom, sve treniram ja, kaki, ništa to, nikakva prava mi ne oduzimaju u smislu treninga. Sve okej. I onda odem, pa posle treninga imam masažu, pa u teretanu, pa u saunu, pa u toplu vodu. Ništa, on čeka da ja sve završim, ja kad završim, isparkiram se i odem s kolom, onda nikad me nije pozvao. I nijednog trenutka ti nije rekao zašto te ne stavlja u tim? Ja sam znao zašto. A znaš zašto? A znao sam. A jesi dobio neku suspenziju posle? Kako nisam, 7 nedelja neigranja i 25.000 maraka kazni. A oni to ne praštaju? Ne, ja kažem, ja sam napravio grešku realno izrevoltiran da me neko udari. Pa ja stojim, čovjek me udara i to s obe ruke me baca nazad, ja padnem i nije sudija vidio. Ne, niko to nije vidio. Nego samo tebe snimak posle. Tako je, sad tajnica naveče i odmah sljedeći dan je bilo jedan Srbin tuče, drugi Srbin pljuje, ja sam znao da sam... Jer nije mogao krlo nešto da utiče na šapu? Ma kakav krlo da ga sad vidim, rekao bi mu barem 25.000 mi nadomjesti. To je tvoja greška. Bar to vrati. Ok, jesi mi rekao koga ćeš iz Verdera? Stavit ću Pizzara. Dobro. Claudio Pizzaro borio sve rekorde posle po broju utakmica, po starosti. Vrlo specifična figura, onako. Da, on je pobio sve rekorde o dužini trajanja na fudbalskom terenu i načinu života. Ja bi ga, da je pokojni Milan Ribar živ, ja bi mu rekao, šefe, evo, vi imate Safeta Sušića koji je pobio vaše teorije o tome, a evo imamo i ja Pizzara. Znači čovjek ne izlazio iz kafane, iz kafića, 99. 2000. 2001. druga, treća, to je bio noć ovdje. Oni Čikudzu i Ailton, to ne izlazilo iz flaše. Iz čaše. Ozbiljno. Ali na terenu zver. Na terenu. Znao da igra fudbal, bio klasa, znao da primi, da odigra leva, desna, osjećaj za gol, imao dobru potporu, imao jak vetar u leđa. Imao je predsjednika kluba Verdera, dr. Born, on je bio direktor Deutsche Banke za Južnu Ameriku. On je čovjek koji je stajao iza njega. To je vrlo bitno u fudbalu da neko stoji iza tebe. Vrlo bitno. Vrlo bitno. A on je stajao. A imaš klasu. Ništa ti više ne treba, da. I druga stvar, i njegovi ljudski kvaliteti sigurno da su na velikom nivou. Čim se ti vratiš 3 puta u Bayern. Da. Neće oni svakoga. Ne, neće. Sigurno da neće. Dalje smiju u Bayernu tako da pije i da... Ma što nije smio ako je davo na terenu, a jeste. On je bio idealan igrač za Italiju, za Španiju. Njemu Engleska nije legla, brzi, jaki. On je bio u Chelsea tu godinu, ali nije ali za ovu ligu... Daj mi neku anegdotu. Sa Pizzarom? Pa... Mislim da je u jednom trenutku ušao u teretanu i počeo je onako da pije one budalaštine za jačanje mišića. To je bilo negdje, ili je to neki program bio specijalan, to je bilo negdje 2000. godine. Ništa doping, nego onako je bio... Steroidan. Da, steroidan. Ali je on se družio sa onim desnim bekom Čikucu, Raši Čikucu. To je najveća pijanica bio iz Etiopije rodom. To je katastrofa. To je kad uđe u nedeljom i ponedjeljak da uđe u slačionicu, cijela slačionica smrdi na alkohol. A Pizzaro je ovako, nisam imao nekih, imali smo sa časova njemačkog jezika, mislim. Krstajić, Bogdanović, Banović, Pizzaro, Ailton uče engleski, to kunem ti se, to je trebala skrivena kamera da... Jeste to morali da idete? Da, morali smo zato što u jednom momentu u slačionici je jako puno bilo stranaca. Skoro ko sad. Mi smo bili kao Mainz.
Pa imate Rosta koji je bio golman, ajde Frings, Julio Cezar Ferlat, Skripnik, Maksimov, Hercog, Bogdanović, Krstajić, Ailton, Pizarro, Čikuzuma, kad nema Njemca zlavije. Mi pričamo između sebe naše jezike, a sad Njemci stoje tu. Ja znam da je onaj Alovs poludio jednom, on nas je i otjerao. To je bio baš težak period. Ideš posle treninga sat, dva. On u jezik ulazi, ali nema koncentracije kad si umoran posle treninga. I kome je najteže išao nemački? Ma, Ailton, kakav, Ailton. Njemu je najteže išlo zato što on nije znao ni brazilski da čita ni da piše. Pa ne, stvarno. Nije to, mislim, to je istina. Pa ja sam se s njim najviše družio zato što sam pričao španski. Jako je spavao s njim u sobi. Ma kakvi buca, legne samo na krevet, samo skine gornju trenerku, u donjoj legne i u patikama i one vise preko kreveta. Da, tad je imao probleme već, jer je dao potpis nekim investitorima da mu rade slovom. On je tad već bio psihički i rastrojen, ali dobro je igrao zato što je prebrz. Dobro i brzoplet, ali igra bila podređena samo njemu. Samo njemu. Samo njemu. Hercog ili Miku, Pizarro je primi, odigra, otvori na drugu stranu i njemu je gurnu između dva špica. I onda je on non stop ulazi u šanse. A i znao je da da gol, nije da ne je. To je potpuno drugi Ailton u odnosu na onog što se posle pojavio u Zvezdi. Zašto? Zato što je to sad ljudi iz sporta mogu da, ako prate, mogu da shvate. Kad ti igra podređena tebi, cijeli sistem podređen tebi, pa znaš, pravit ćeš nešto. A otišao je u Šalke ko prvi strelac lige. Vidiš, ja sam igrao Ailton prvi strelac lige, Pizarro prvi strelac lige, Vieri prvi strelac lige. Pa stani, pretežno je ono kad igraju dva špica, onaj jedan drugog boca i govori mu kao jao, jeli? A ovi moji svi postali prvi strelci lige. Samo oni daju golove. Samo oni daju golove, ali nije mogao poslije, ništa nije mogao napraviti. Ailton. Ajmo na Arminiju Bielefeld. To je ona jedna sezona 2002-2003. Nije bila toliko uspešna kao ova u Bremenu, ali pamtiš nešto sigurno. Pa iskreno da budem, pamtim samo onog trenera Budalu na poluvremenu, kaže protiv Dortmunda igramo, kaže on nama kod 0-0, idemo momci, hladne glave, da izađemo na teren, hladne glave. Evo ovako, i ode Budala, baci se u bazen sa hladnom vodom, ubaci glavu, izbaci glavu, zaliza je onako rastrešen i kaže ovako svi igrači da glavu u bazen s hladnom vodom. Ja rekao, beži, si lud, nema tih para za koje bi to uradio, to je nonsens, idiot. I čovjek kaže ovako, igramo sa 3 u liniji, ne u 4, 3 u liniji. Čovjek izvadi Lensa, najbržeg defanzivnog veznog, i ostavi Reinhardta sa Baklijem, koji je tad bio u Dortmundu, onaj brzi, onaj ljevak, ubili nas, 3 nam gola dali za 10 minuta. Toliko o njegovoj ladnoj glavi. Ladne glave. To je bilo... Kako je to? Beno Molmana? Beno, čuveni. Ali rodom iz vremena. Joj, Beno je bio kralj. Majko moja. Da. Dobro, ajmo igrača jednog iz Bielefelda. Ja iskreno da budem, ja ne znam koga bi... Ajde da ispoštujemo pa da stavimo ovog Reinhardta, on je onako bio... Najhladnije glave. On je bio najhladnije glave, ostavio ga Beno. Bastian Reinhardt. Ostavio ga Beno, on je jako se dobro postavljao, bio klipan, visok, znao da igra i da se postavi, ali nije bio brz. Nije bio brz igrač, a ovaj kad je izveo ovoga, ovaj iz Dortmunda samo pomjeri Barklija u sredinu, ubio nas čovjek. Sad gledam koga si još tu imao. Imao si onog čuvenog Cha Du-ri. Da, on je Koreanac, on je došao... Mene i ti Koreanci su pratili, pa onaj Lee Dong-guk je došao u Werder iz Bremena 2001. godine. Pa ovaj Du-ri Cha, da, on je bio u Bielefeldu. Njegov otac je bio Cha Bum-gun. On je, posle Pizarra, najbolji strelac Bundeslige, najviše golova ima. Onaj ljevak, brzi, koji se proslavio 80. godina, bio je i selektor Koreje, bio je i trener u Koreji kad sam ja igrao, bio Ulsan, u Hyundaiju je bio trener.
jako je jedna fina, talična porodica. Ovaj se Duri dobro oženio. Oženio je Korejku, čiji je tata onu rijeka Han, što je preusmerio tok na drugu stranu i osposobio zemlju, a oni nasljednici. Zamisli ti to, molim. Zamisli. Para na paru, uš na fankaru. Ma top. Sad sam bio, kad sam bio u Koreji, to su mi pričali. Da, imao si Dabrovskog, imao si Muravskog. Pa nisu, ovaj mi je bio onako jako mi je bio simpatičan taj Dabrovski, on je sad negdje trener u Hanoveru, gore se mlati. On mi je poznat, on mi je onako interesantan jer je bio i u Werderu iz Bremena. Bio u Werderu pa je onda došao dole i na jednoj večeri mi sjedimo pred Novu godinu, onaj Weihnacht, i mi sedimo i on za mojim stolom. I sad on mene upoznaje svojom devojkom. Ja kažem, zar je ovo? Pa stani smo se mi, kažem, upoznali. Pa kažem, vidjeli smo se prekuče. Je li to ona ista? Ja sad se zezam i govorim, pa kako je moguće, bio si s nekom drugom. Jel, a nije bio. I ova njegova žena, ovako, djevojka, gleda u mene, gleda u njega i žena napusti Weihnacht. Novogodišnji, svi iz kluba. Ustade i ode. Ustade žena i ode, ona ozbiljno shvatila. Pa si je jurio da je kaže Ma nisam jurio, kaže, mi dio ti, to je tvoja djevojka, reci joj, to je šala. Kaže, neće vjerovati. Pa bolje da se raziđeš sad kad je budala, vidiš šta. Uslugu sam ti učinio. Pe se raziš? Pa ne znam, nisam ga posle ja viđao. To je nemoguće bilo. Ništa, Reinhardt se super uklapa tu. U tom timu. Idemo reprezentacija Jugoslavije, to je ta posljednja etapa. Pomenuo si već par puta te 3 utakmice, ali tako? Da. Gdje je bilo onako lako da te pozovu jer su igrane tamo na tvom tlu. Ti si dao čak i 2 gola na prvoj. Protiv Gane, 3-1. Tako je, protiv Gane. Pa vidite, kad je reprezentacija u pitanju, tu dileme nema, tu je Jokan majstor. Sredio mi čovjek. Transfer. Pa da. Transfer, samo da se ne javi sad da mi ne bude tražio neki procenat. Egipat 0-0, Južna Koreja 1-1. To su te 3 utakmice. Jeste, to su 3 utakmice i lepo iskustvo. Tad je bio i Slobodan Santrač je bio selektor, bio je, nažalost, oba dvojica su preminuli i legendarni Ilija Petković. Njega sam upoznao u sportskoj četi 90. godine. Zato sam mislio da mi golman bude Zvonko Milojević, s kim sam igrao i u olimpijskoj i u mladoj reprezentaciji. I on je moj vojnik, vršnjak, jagodinac. Ko je još bio u sportskoj četi? Ćuran, mi ga zvali Ćuran. Fenomenalan momak Zvonko. Zvonko je... Super si mi dao ideju, da. Taman da su računa iz vojničke čete jedan igrač. Ko je još bio u toj četi? Pa to je bila reprezentacija. Pa to je nemoguće kak je tu igrača bilo. Moja mila majko. Ja sam ufatio, bio je Šaban Hadžević je bio je Maza Vasilijević, pa Semir Tuce, Sead Kajtaz i ova cijela generacija Mijucić, Vukov, Mijić, Bosančić, ovi iz Vojvodine, oni su jeli malu decu. Vladan Lukić, Zvonko Milojević, ko je bio Beširević iz Tuzle, Željko Pavlović, ovaj golman iz Željničara, posle u Lincu što je bio, Cicović, golman. Željko. Da, bio Tošić, levi bek iz Zvezde. Rade Tošić, čuveni. Imam tih slika, bio Florijančić, onaj Slovenac, bio Johnny Novak, levi bek, bio Erak, desni bek, olimpijski reprezentativac. Najbitnije Stanislav Karasi, on nas je onako okupio sve. Protiv koga ste igrali sve? Se sećaš neke utakmice? Ja sam Srbiju upoznao uzduž i popreko. Tako? Ja sam bio mudar. Ja sam provalio da moram da se bavim fudbalom ako hoću da imam kontinuitet. Da bi igrao utakmice, pošto je Karasi jako strog bio, ali pravičan. Bilo je pravilo u vojsci, ako ti neko da dozvolu od 0-4 sata, a dobijali smo je relativno svi, zato što je Veljko Kadijević bio tast od Sladislava Karasa. I onda je to bilo mnogo lakše, a imali smo cijelu ekipu koja se vodila brigu od nama. I to je bilo zlatno pravilo. Ili hoćeš 0-24, ili imaš trening pa idi u kasarnu. Ali moraš da imaš kapu i mora uvijek vojna oprema da bude na tebi.
I ja kontam, pa bolje mi je kapa na glavi, vojna oprema i da sam slobodan 0,24 i da treniram 2 puta i da igram se utakmice. Pa je li tako? Ja sam obišao celu Srbiju. Mi smo išli na Kvarnersku, na Kvarner smo igrali smo kup tad bivše SFRJ. Gdje je bila manifestacija, obilježavanje, bilo čega, narodno-slobodilačke borbe, dan borca. Znam da sam bio u Čačku, u Kraljevu, Kragujevcu, kod Novog Sada, neko mjesto. Imam ja to sve zapisano koliko sam ovdje utakmica. Protiv koga ste u kupu igrali? Igrali smo protiv Kopra. Da, sjećam se, dobro, avionom smo išli iz Beograda i za Nikšić, u Puli smo sletili, pa onda smo išli autobusom. Bilo je super jedno druženje, jedno super iskustvo, jako lepo. Bio je Nikola Damjanac, Saša Ilić iz Partizana, ne znam više, dosta sam ih nabrao, dobro sam i ovo zapamtio 30 godina prošlo. Sjajna generacija. Ništa, se sećaš možda još nečega s ove 3 utakmice Gana, Egipat, Južna Koreja? Pa ne, nije nešto bilo pretjerano, nije ni bilo vremena, to su bilo onako, nije bilo nekih anegdota onako. Koje ti pozicije fale u timu? 2, 4, 5, 6, 7, 8, imamo 8 igrača, fale mi 2 vezna. Dobro. Imamo golmana, fale mi 2 vezna, a jedan vezni će biti Žuninjo. Žuninjo? Jeste. Iz Atletika. Ok, znači sad imaš pravo samo iz tih klubova da ponavljaš igrače, nemaš više pravo iz reprezentacije. A ok, iz klubova ne, ovo je rezervisano mjesto. Hoću sad da spomenem na veznog igrača. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I ovaj desni vezni je Simo Krunić, a reći ću i zašto. Dobro. A već si pomenuo da si sa njim bio baš dobar. Ali ne, Simo je bio sjajan, Kum je bio sjajan igrač. Imao tehniku, fenomenalnu dribling i to, nego njega je ubio život. I moram da ispričam jednu anegdotu koja ja mislim da je sjajna. I tad sam se prvi put i upoznao sa apsurdima u fudbalu i treneri kako ne znaju da razmišljaju kad nemaju osjećaj. On je čovjek zatvarao svaki kafić i kafanu u Sarajevu. Čak i otvorio svoj kafić pred rat, bilijar, klub. On je igrao fudbal, njega to generalno nije nešto pretjerano interesovalo. Da. I daju mu pokojni ribar kapitensku traku. Znači imate za 3 igrača, imate kapitena koji posljednji dolazi na trening, igrači mu nose u hodniku čarape, šorci i to, jer on uvijek kasni. Ili zakasni. On se preslače čovjeku, ma kakva slačionica u hodniku, jer je ovaj bio strog. I čovjek mu da kapitensku traku. Ja mu sad kažem, pita on mene, kume, ima li nešto da ti nije jasno ovako, onako u fudbalu? Ja kažem, šta ima, čuj, sada mi bude nešto nejasno. Ti bio kapiten Želje i mene pitaš u apsurdima. Pa meni je tu sve jasno bilo. Nemam ja, kažem, šta više. Živ primer, da. Ali je bio jako dobar i onako super jedan fudbaler, ali nikad ne... I on je bio u Koreji. Kod mene u klubu. On je došao iz Španije u moj klub, jer sam ja trenera ubjedio da nam takav igrač treba. Ali čovjek došao u klub i prvo što je kupio 4-5 ofingera. Da ima u autu i da stavi košulje i da poslije treninga može da ode kod Saše Ilića pod Dunavca dole u Pusan da odaju po tim kafanama, diskotekama i onda sljedeći dan kum se vraća na treninga vamo spremno 30 igrača fullu. I opet se preslači u hodniku umjesto slačionice. Tako je. Ako mu bude pokazao taj tim, oduševit će se. Kad bude vidio se ga stavio pored Žuninja i... Ali kum imao strašnu tehniku, imao dribling. On je bio krilni igrač i u Sarajevu i u Želju. On je fenomenalan dribling imao. Imao fudbalske kvalitete jako dobre, ali šta kad nije imao fizičku spremu, ni 30% nikad nije bio spreman od svih ostalih. Šta vredi kad je košulja bitnija od dresa. Pa, tako je. I šta fali još? Ništa više ne fali. Ništa, je li to kompletan tim? To je. Daj mi samo neku anegdotu za Žuninja. A Žuninjo... Možda za one njegove lutajuće lopte iz slobodnjaka. Žuninjo je bio sjajan igrač, imao je neviđen peh da se povredio u tom vigu. Da, to je na njega, to mu je stopiralo realno karijeru kakva je trebala da bude. Međutim, sjajan je on momak, nikakav
ja nikad nisam imao ni problema u slačionici, ali je onako, meni su ti šega, ti Brazilci, ono, baba, deda, otac, majka, taš, tasta, od žene cijela familija, svi su u jednoj kući. I oni svi dolaze na trening i na utakmice. To je za mene bilo fascinantno. Eto, to mi je anegdota sa njim. Ja kad god nešto gledam i kad me nešto privuče iz Brazila, se uvijek sjetim njega i rekao kako on mogu da izdrži među njima svima. Eto, to mi je. Inače, sjajan fudbal. Daj mi još trenera za taj tim. Znači, neko ko je sa tobom radio i ko je ostavio najveći pečat svoje karijere. Ja sam imao i sreću, a i neke pehove. Reću vam prvo pehove. Ja sam imao trenere koji su važili u svijetu fudbala kao diktatori. Znači, treneri koji su jako puno davali na fizičkoj spremi, gdje smo se puno trošili na treninzima, gdje je bila gvozdena disciplina. To je pokojni Milan Ribar, Felix Magath i Hodjo Mu u Koreji. To su tako 3 trenera koja su tog kalibra. Radomir Antić je bio totalno sušta suprotnost toga, način treninga, ophođenja i svega, ali iz mlađih kategorija ne ulaze u kategoriju. Ne, samo seniorski tim. Felix Magath, neću Radomira zato što je naš s ovih prostora, a pošto sam bio toliko vremena u inostranstvu i trenirali su me stari treneri, stranci treneri, Felix Magath iz nekoliko razloga. Rijetko direktan trener. Imao je svoj stav, imao je jako dobru, bogatu karijeru. Posle Werdera on je bio i u Wolfsburgu, šampion. I on kad je došao u Werder, ja to vama opisati ne mogu kakvi su to treninzi bili. Mi smo otišli na pripremu Herzlake, Andreas Herzog je zalutao u šumi i došao popodne. Popodne čovjek došao, izgubio se u šumi. Treninga? Pola 6 u šumi Herzlake, trčimo i Andreas nije mogao taj tempo da drži. Naš, ostao čovjek u šumi, krenuo nekim putovima, došao popodne. Zamislite. Inače, Felix je s nama trenirao, ali trenirao tako što uđe kod doktora, sedne fino, bocu direktno u venu vitaminsku i on s nama trči sat vremena na pulsu 160 sa profesionalcima, bez ikakve, bez problema, da. Tako je. Drugo na treninzima, driblinzi, duge lopte. A pritom jako pošten čovjek. Znate, on Andreasu Herzogu dođe i kaže pred svim igračima: Andreas, ti si za mene najbolji vezni igrač u Njemačkoj. Veruj mi, 5 kila imaš viška. Uzmi kondicionalnog trenera 2 nedelje, 3. nedjelju igraš od 1. minute, ali moraš da sletiš 5 kila. Si ovaj najplaćeniji igrač. Ne smije niko da mu se obrati. On kaže, samo ovo. Onda ga svi drugi cene, više. Kad je došao u Bayern, koji je igrač prvi napustio Bayern? Torsten Frings. A znate zašto? Pa zato što ga je stavio na spisak 99. godine. Za odstrel. Tako je. I kad je vidio da su ga minirali i bušili, lepo, kad je došao u Bayern, kaže dobar dan. I doviđenja. I doviđenja. Jako pošten i korektan i znalac. Felix Magath. Ime koje i dan danas izaziva traume kod navijača Juventusa, jer je rešio ono finale Kupa šampiona u Atini protiv Dream tima Juventusa, kada su mislili da su uzeli već titulu. On im je dao gol u nekom 13. minutu i rešio. Doneo Hamburgeru tada titulu prvaka Evrope. Jeste, tako je. Ali iskreno još jedan detalj, obožava Balkanca. Neverovatno. Obožava Balkanca. Se čuješ i danas sa njim? Ne, ja 2 puta sam ga vidio, samo pričali smo u Njemačkoj kad sam odlazio, ali Balkance obožava. Pa nije on džaba Džeku uzeo u Wolfsburg i nije Džeko džaba i slučajno bio prvi strelac i sve ono. Ima tu neki feeling. Sjajno. Rade, pokaži tablu ka kameri i pročitaj taj fenomenalan tim. Moj trener je Felix Magath, a
tim je na golu Zvonko Milojević, moj jako drag drug, prijatelj i jedan najboljih golmana s kojima sam igrao i trenirao. Desni bek je Katana, levi bek je Nebojša Gudelj, Reinhardt i Homjon Bu su dva centralna beka. Moj bivši menadžer Jokanović je zadnji vezni, šalim se malo. Levo je Žunjinjo, desno je Krunić, u špicu napada je Vjeri, desno je Pizarro i levo je Nenad Maslovar. To je mojih 11 u mojoj fudbalskoj karijeri, a selektirani su po klubovima u kojima sam igrao i po fudbalskim i prevashodno ljudskim kvalitetima. Drago mi je da sam bio dio njih. Svaka čast. Hvala ti puno na gostovanju u mojih Top 11. Nema na čemu, hvala tebi još jednom na pozivu, drago mi. Nadam se da ste uživali u još jednoj epizodi mojih Top 11. Specijalni gost bio je Rade Bogdanović. Ostanite i dalje uz naš YouTube kanal i uz portal mondo.rs.